Hukumiin nama diin islaam keessaa bahee maal taati? Namni tokko islaaminaa keessaa bahee islaaminaa yoo deebi'e tawbatee tawbaan isaa ni qeebalamti moo hin qeebalamtu? Hukumiin nama diin keessaa bahee maal taati waan jiru inshaallahu ta'aalaa gabaabsinee wajjin laalla. Sheer godhaa wal biraan nu gehaa isiniin jenna. Duraan dursa ana asatis rabbiin diin keessan nu haa tiisu waan diin keessaa nu baasurraa rabbiin keenya hunda keenyaa nu haa tiisu. Qalbiin teenya harka rabbii jirti yuqallibuhaa kayfa yashaa. Qubbeen rabbii jidduu jirti akka fedhe gara gaggalcha. Kaarra qaceelaa boruu jallachuun mala, kaarra jallaa boruu qaceeluun mala. Dubbiin rabbiin amanamtu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qalbii teenya diin irra gannu haa dhaabu. Kanaaf nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi irra hedduun du'aa isaanii yaa rabbii qalbii namaa gara gaggalchitu qalbii teenya diin irra gadhaabi janii kadhatan nabiin keenya. Salawaatu rabbii wasalaamu alayhi yaa rabbii qalbii namaa gara gaggalchitu qalbii teenya kara ibaadaa gara galchi janii rabbi kadhatan. Qalbiin namaa hin amanamtu harka rabbii jirti waan taateef akka fedhe gara gaggalcha. Kara fedhe gara gaggalcha. Nuti dandeeytii ittiin qalbii teenya khayriirra dhoorkannu dandeeytii ittiin qalbii teenya islaaminaa keessatti hiifannu hin qabnu. Rabbiitu islaaminaa keessa nuti isu jira. Abshir habiibi. Qalbii teenya rahmaaniitu islaaminaa keessatti isu jira. Yoo inni islaaminaa keessaa nu darbe tokkoon keenya islaaminaa keessatti hambisuu hin dandeenyu. Ammoo dalagaan dalagaa rabbiiti rabbii keenya fi kadhachuun akkaan barbaachisaa. Gara dhimma keenyaatti deebina. Namni tokko islaaminaa keessaa bahee yoo deebi'e tawbaan isaa ni qeebalamti waan jiru inshaallahu ta'aalaa wajjin laalla. Islaaminaa keessaa bahee namichi gara tawbaa ka deebi'e yoo taate tawbaan isaa qeebalamtuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duraan dursa warra lubbuu isaanii miidhuudhaan wasanaaf bahan warra lubbuu isaanii miidhuudhaan wasanaa lubbuu isaanii irra bahan waamicha godhaaf. نبي محمد كان جان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يا ور بديد لقودا لبو تيسميتا يا ور دين كيست هنكنا بركنا ومدا لبو تيسميتا رحمة خير راقرا مرتنا رحمني خيا بلادا قرا رحمة خيا خطا دلي هندا بكتا كتين سنفر هرما هي جير ربين وامي چقوداف سقل يا ملالا سقلن نيرتي بني آدم سلكي تيسن الراتو يفرد سقلي مايكين قبا مايكين آسو جرا سقلي چيتو يفرد شير قولا ما سندي خيسن لما جبار رهنا سودي لما خيه قدين سين توبة ربين سبحانه وتعالى أكا غرسا دفو قبنو أكا دفنه توبة چو قبنو بدي بلي سنون در راكا غرسا ديبو قبنو وامي چنو قد ايغا وامي چرب بيتي سبحانه وتعالى أكا هيون اسلاما جانتين namni tokko islaaminaa keessaa gaafa baheje ibnu qudaamar rabbi rahmata isaanii faagodhu kitaaba isaanii muknii keessatti al-murtaddu laa yuqtal akka shari'aa islaamaatti hukumiin jirtu man baddala diinahu faqtuluuhu jechuu jira hadiisa nabiitiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nama islaaminaa keessaa bahe gaggeessaa jechuu jira ammoo sanuma ibnu qudaamaa waan jan kitaaba isaanii muknii keessatti al-murtaddu laa yuqtal hattaa yustataaba thalaatha hoggu sadi hanga tawbaarra barbaadanii abookoo tawbadhu balleessitee jirta abookoo gama rabbii deebi balleessitee jirta janii gama diinitti hanga yaamanitti murtaddii ajjechaa tarkaanfiirra fudhachuun hin barbaachisuu jan gama diin kanaa yaamuudha qabda yoo irra wal fakkaattee ka keessaa ba'us taate dallanee aaraan ka keessaa ba'us yoo taate hanga aara san buufatu hanga waan irra wal fakkaate san addaan baafatu ni yaamtaa jan gama diin kanaatti koo tawbadhu jetteeni amma rabbiilleen subhaana wa ta'aalaa warra badiidhaan lubbuu isaanii irra daangaa dabran kootaa tawbadhaa jee yaamu jira atillee yaamuudha qabda nama islaamaatii mi nama islaaman ta'inuu hagamas jiru kootaa tawbadhaattee gamana yaamtaami isa muslima keeysa ture islaaminaa irra dhalatee irra guddate ka guyyaa keeysaa bee ibiddaaf hin dhiiftu koo tawbadhu jettee yaamuun dirqama keeti jechuu maaliif jennaan tawbadhu jettee yaamtee garana fiduun tawbadhu jettee yaamtee tawbachiisuun dirqamaa sirra jira jechuu namicha diin keeysaa irra bee akkuma ka diin keeysan jirre diin yaamuun dirqama ta'u isa diin keeysaa irra bees gama diin kanaa yaamuun dirqama nama rabbii irra jiru jechuu ni tawbachiifta abookoo tawbadhu karaan ati jirtu kun sirrii miti wanni ati goote tun sirrii miti jettee itti himta yoo namichi ka tawbatu taate shaadaa qabsiiftee tawbaan isaa irraa qeebalamti gara waan duraan keeysa ture keeysaa beesanitti deebi'aa jechuu namichi ibnu qudaamaa maal jedhan sirratti المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة هنقول قصدي توبة شيفمت هنا جيفمو جن هذا قول أكثر أهل العلم والعلم لا هدو يا دخنا كبني جن منهم عمر بن الخطاب يا دخنا كبن وعلي وعطاء علي في عطاء فاتو يا دخنا كبن والنخعي ومالك والثوري
سفيان الثوري فا إمام مالك فا نخعي فا إساني تو يادا خنقبا والأوزي وإسحاق أوزي فان يعني ساني خنما إسحاق فان لي يعني ساني خنما وأصحاب الرأي هدو والرلميدا واني سان الرجل يادا خن الرجل جتشو لأن الردة إنما تكون لشبهة أو لغضب يخاو دلن سودام نمني إسلامنا خيسابا يخاو إروا والفكادن إسلامنا خيسابا ولا تذول في الحال يرو تكون نخن نمر رامبدو خناف فوجب أن ينتظر مدة يرو قبابدو تكخنني في قويا سديف توبدو جاني غرا توبا يا من نميج يوني خديدو تاتي تركام في التيانتو ديماني يچودا وقال بعض علماء غريني سوانجان بل يستتاب ثلاثا من كل ذنب دلي هندراه قويا سدينما توبچي سونا كام برباچي ساداجن مالي بجنان لعله يرجع ويؤوب إلى رشده نميچي توبته غما قجلو سادراني ديبيو ملاجن وامچاتي غوتم خنا غبا دابته والرعفة خير من العقوبة والقطاط الرحمة وليقدو ترج على جن دنتاتي بقى خدتيدم ربي خراج اركي سيفا غدو خرام فولا دري سياتو بقى باتي بي مال نوغوتا مسيبه ديچوني رن رحمة غدو في ترويا جن وبليس خيتي بدكوته وبليس خي اسوغرتو بدخي سدي سو متان سيتو بديد نميچ خليس وجن نياتني وجن دويدا وجي صلاتني وجي سومنتن اريو سفرا خري بداخوته ان جنة التين ديماتي خري بداتيم جتي جلافون غاري متي رحمتاتو قطعة الرجال وهو إذا مات بعد الرجاء ربيح الدنيا والآخرة نمشي توبته وخدوتات الدنيا آخرة ترفاوي جن وإن مات قبل أن يرجع عصر عن ديبين كفر رت خدوتات خسر الدنيا والآخرة الدنيا آخرة اللي خسارة جراجن وبليس خير الدنيا آخرة خسارون سيغم مچيسو هنقبدو جن دين كيسا ديبي وانا الرئيقالي مدي دوريز نجرد شير قد بارك الله فيكم دوريز نجرد ابن عباس وانجو كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد غربا ور أنصار تكو أمنه إيغما أمنه بود إسلامنا خيسا بيف دوبا ديبير ور مديناتي قبدو ولحق بالشرك دقى شركي دران كيسا ترد ديبير ثم تندم إيغنا شينان اتدقيمته نين دو غنغوري في بيخي شينوي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أمة ساتين ديما نبينا دقا ناقا فدا شينين جرانين أمناجي نبي محمد اتي أمة سا إرقت hoggaa kana ummanni isaa nabi muhammad dhufnaan nabiin ayata quraanaa irra qaraan ayatni quraanaa kun maal jaa nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ayata quraanaa irra qaraanii ayatni quraanaa wanju kayfa yahdillahu qawman kafaruu ba'da imaanihim akkami qajeelcha rabbiin ummata eega amanan booda amantii keeysaa bahan وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات خرسولني سكيتشو بيخن خجان ظاهرات تروفتين ايغا خنار كم بود ايمان خيسابهن والله لا يهدي القوم الظالمين آتجو خنا ركرانا من سادي من فرا ربنا آية ولد دابي في دي أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين جي خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا آية جوخنا بودر في دي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصله فإن الله غفور رحيم جاء القرآن أمة إيغا إسلامنا خيسا بهم بود إيغا إسلامنا برم بود ربتي متى جباچودان دين كان خيسا بهن ربنا كم توبة راجع بل إسا ورّي بدات أمة كانت جي عذابني كرانا فلن اللي أكك عبد الله نساني فين كبمنه قادرون كيساني كون اللي دبته أمني خون كتازا كبنجي غافنا بين ركر وغرام مرتني أمني سانيان آياني قرانا دوبر عن رفيع وانجي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ورتوبتني إيغوم إسلامنا خيسا مرتدي تاني بهم بودا شينواني ديبياني توبة ملي إسان سن خوان بلي سن ديبياني تلچم ملي رب سبحانه وتعالى إيغا إسان توبة بودا إساني برارا مارا ديفا مقودا راجين أما لا قرتي دبي أكسيتي فارسلا إليه فأسلم نبينا كسيتي أبو دي ماجران دي انقد دي آسسن غربا سنت ديبي آتي أمني جان غربا ربي ندي إسافي جنان دقني اتهمني قربان اسلامنا غيث الديبي لا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ورّا توبتني إيغسي إيغمي إيغا اسلامنا خيسا بهم بود توبتني ورّا ديبي أمالي رب سبحانه وتعالى إسان ندي إساف بديساني ني أرارا ما في الليل آنيت تنقر دفنان قربا دقني اتهما جيني اتهمني قربان اسلامنا خيث الديبي نمني توقو اسلامنا خيسا بهم كن وزبنا نبي تسباني جرن أنصار قربانك ور مديناتي إسلامنا خيسا به شينو اتديبي واني سباسي الله عالم به كبهتو ديبيو غافة شينه بربادو نبي غافتي عنكم قبونان
sodaatan jarri biraa deeman aanni itti aantu gaafa dhuftu warra toobataniin dhiisaaf jechuun gad dhufnaan dhaqanii itti himanii gurbaan islaaminatti deebi'ee jechuudha. Dirqama obboleessa kiyya obboleeyyitiyyaa namni tokko yeroo islaaminaa keessaa bahutti dur dirqamni sirra jiru salaatee soomanuudha. Yeroo islaaminaa keessaa bahetti salaataa soomana ni dhiisa. Salaataa soomana illee ni dhiisa waggaa islaaminaa keessaa bahe. Eega islaaminaa keessaa bahe salaataa soomana dhiyeessan ni kafalamuun kafalu waan jiru irratti ulamaa'ii waatu dubbatan. Ibnu Baaz alaallu waan isaan jarrabbi rahmata isaaniif haa godhu. Halal al-murtaddi qadaa'u salaati wasiyaam jedhanii gaafatan. Namni tokko eega islaaminaa keessaa bahe salaataa soomana isarra jiru yeroo murtaddii teessan salaatuu soomanuu dhiise. Ichi booda ni kafalaahi jedhanii gaafannaa waan jee. Idaa aada ila islaami wa taaba ila Allah gara islaaminaa deebi'ee gama rabbii gaafa toobate kun irra jira jedhanii gaafannaan. Fa'ajaaba laysa alayhi alqadaa wanni takka qadaan irra jirtuu jee. Maaliif jennaan waman taaba taaba Allahu alayhi nama toobate rabbiin toobarra deebi'aa jee. Waman taaba taaba Allahu alayhi. فإذا ترك الإنسان الصلاة أو أتى بالكبائر عمل أو أتى ببعد نواقض الإسلام نمني تكو صلاة ديسي وخوان إسلام منا خيسانا وباسو غريق أبتي غافر فين إيغنا ثم هداه الله وتاب ربين كجيلو خنيفي وخطو بدوتا تيغم إسلام منا خيسابه بودا إيغم دين إسلام ديسي بودا فإنه لا قدع عليه جي وني تكلين قدع الرنجر توجي ماليف الرنجر هذا هو الصواب خناتو لكيدا من أقوال أهل العلم جتشوت ور علمي دا خيسا خلقي خنقت من خنجي لأن الإسلام يجب ما قبله إسلامنا قافت قدفت إسلام ويتواني سيد راس الراقو في فتيجي والتوبة تجب ما قبلها توبة لواني سيد را نمرة تردلي نمر راقو في فتيجي إسلام ولن أما نميشتو قوقا إسلامنا خيسا به أكم ور إسلامنا خيسن جر خجل قبا خاص لي سنيجن إمام مالك فانا كنجن ربي رحمة إساني فاقول نمي تكو إسلامنا خيسا بانان أكما نمد دور إسلامنا خيسن جريتي جن أمو وانجل خيستي إسا دور إسلامنا خيسن جرير إسا در إسلامنا خيسا بيه ترها ما بيه إن در إسلامنا خيسا بيه إسان دران إسلامنا خيسن جرير إسا ترها دلي قبا إسا تو وانجلان إس رقود بدي خيست اللي بدين تسا ترهم تورا إسا إسلامنا خيسا بيه تو وانجل خيست الرحمة إسا دران إسلامنا خيسن جرير akkasuma taachuudha wajjin hukumiinsaa hukuma nama dur islaaminaa keeysan jirreeti wajji takka gaafa murtaddaa'ee islaaminaa irraa deebi'e qadaan soomanaa qadaan salaataa isarra hin jiru jenna maaliif jennaan leen alislaama tahdimu maa qablaha islaaminaan waan isii dura ture badiirraa wanjala garagara namarraa kufiftii jenna kanallee irraa kufiftii jechuu isaaniiti wattawbatu tajubbu maa qablaha tawbaallee waan isii dura ture badii namarraa kun bolchitii jenna bifa kanaani namichi eega islaamina seene booda wannichi duraarra hin jirtu ta islaaminaa boodaa keessatti if eeggachuu qaba waan juu sheekul islaam ibnu baaz rabbi rahmata isaaniif haa godhu haala kanaan deebisan jechuu maal jee qaala allahu subhaanahu wa ta'ala ragaa kana fidatan jechi rabbii kun rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jaa qul lilladhiina kafaruu in yantahuu yughfar lahum maa qad salaf warra diin keeysaa bahanii yokaahuu qaalii rabbiiti duummataa jabaatanii islaaminaa keeysaa bahan amma قل للذين كفروا تنا كان يوهين فيسبوك نخيتكو نافنا يموان تيفين ورد دين كيسابه هنجيتما يخاف ورد دين اسلام من قبل انك سيف سرا برد ديمنا هنا يمن قامشان التفجد ما جرو مشان براتني بيتني ربي مال قل للذين كفروا اسان كان انجي انيون ورد دين كيسابه يخاف دين كيسن جر كان انجين اي ينتهوا يوخد اور كمن تاتي بدير رجلن يغفر لهم ما قد سلف وان درد برستم بدين سنيف دي فهمتجين أما اللي فبين الله سبحانه وتعالى أن الكافر إذا أسلم غفر الله له ما قد سلف تنمانا فأربات جيتنا ربنا فادي سوغا جري وينو جلي بسنين قطعة هدونا رجل سنيفين بكتن هدو صداتو جرا نمي توكو غافا إسلامنا خيسابهم غند سندا قطاتي وخاهو درانما وغند سنترو يو تاتي إيغا سيخ توبة يو تاتي ربين توبة راقي بلاجن نبي اللين صلوات ربي وسلام عليه مال جان التوبة تجب ما قبلها توبة وانسي دران مرة خففتين والإسلام يهدم ما كان قبله إسلام النالين وانسي درته مرة خففتين مجموع الفتاوي خيستي كان جني بردبرن أينو شيخ الإسلام ابن باز ربي الرحمة إساني فاقدو حالو مخنا نمالي ابن بازي وان جانقبن أينو ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ربي الرحمة إساني فاقدو وان كان قافة مني تران إذا ارتد المسلم الإسلامي namni muslimaa tokko na'uudhu billah rabbitti irraa maganfannaa islaaminaa keessaa qabahu yoo taate eegasi islaaminna yoo kadeebi'u taate qadaan jidduu tanatti isarra ture
خفلمو قبمو خفلمو قبو وانجو قافتني ترن اينو ابن تيمية رب رحمتها قدو في شيخ اسلام قداسا هقا خنا وانجان نمني توكو قاف اسلامنا خيساب اسلامنا ديبه مار رنجرني جن لقول الله تعالى إسان اللي رقاجة ربي خنا فدة ربي قدان سبحانه وتعالى مالجام قل للذين كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ورّا قالي ربي دي دوران حقا دويساني أصبيخاني ديداني دين كيساباني في دين كنقلوا ديدانين جين ورّا كفرسانين مال جتان يو بدير توبتني وان دررة ترتن ديبتني كما ربي ديبت الربين بدي تيسن سنيب دي سجيني آيات خنا قبطن أكسمتي وهذا هو أصح أقوال أهل العلم إرسيني جتشو العلم دا خنا جن نمي توكو إسلامنا خيسا بيو ديبي ربين وان چدرا قوتو إساف ديسو خن إرسيها ور جتشا ور بيكم سقبانيت والحديث المذكور وما جاء في معنى ذلك حديثني مسلم توكو مالجا الإسلام يهدي ما كان قبله خن مريفسن والتوبة يهدي ما قبله الإسلام تجب ما قبله والإسلام يهدي ما قبله حديثني كمسلم إسلامنا وان يسي درو تري نمر راقو فيفتي توبة اللي وان يسي درو تري نمر راقو فيفتي نميتشي غرتي كفري خيسا دفه توبته دلين الرجل تنجرتو يچو الراقو فتي جرتي هايا مالي بجنة ولأن الصحابة لم يأمروا المرتدين بقضاء الصلاة والصيام في زمن أبي بكر رضي الله عنه زمن أبي بكر خيسا نمني هدون إسلام النار رابه تره يرو أبو بكر خليف ما فرطن أكمل نبي محمد دوا نبي محمد دوين تم مصيبات تاتين أموني هدون نبي محمد هندو بيغن غافن ندو وركن نگار من الرتي عجراتو نبي محمد هندون جني مرمن نبي محمد دون غافة يكين تاتو نموني هدون أنا النبي جني لفاقاني أمة إسلامنا خيسا ياسني بجل قلشن مرتدوني خلافة أبي بكر خيسا بايتن ور إسلامنا خيسا بان خخالفان قدواني سرت qabsoo jabduurra godhanii islaaminaa keessa dachaasaa turan sin jechuudha. Hoggaa isaan islaaminaa irraa bahan sahaabonni soomanaas qadaa kafalaan jenneen salaatallee qadaa kafalaan jenneen maaliif jennaan li'annahum a'lamu nnaasi ba'da nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam a'lamu ummati ba'da nabiyyaa sallallahu alaihi wasallam sahaabota jechuun irra beeytota ummata nabi muhammadi eega nabi muhammadii diin kana jechuudha diin isaanirraa daddabraa nu gahe eega nabi muhammadii namni diin kana akkaan beeku eenyu sahabaadha silaa wanni kun waan dirqama ta'u taate eega islaaminaa irraa bahan booda islaaminaa keessatti deebi'anii qadaa kafaluun waan jiraattu osoo taate sahabonni qadaa kafalaa janiin warra islaaminaa keessaa bee deebi'esaniin jechuu hin jenneen akkumatti amansiisan yaaduu turan malee islaaminaa keessatti deebisumaaf yaaluu turan malee garuma islaaminaa yaamuudhaaf tattaaffii godhaa turan malee qadaa kafalaa hin jenneen jechuu kanaaf maaliif qadaa kafaluu irraa dhiisan jennaan dirqamni duraanumaa harra jiru nama muslimaati malee nama musliman ta'in ka islaaminaa keessaa beerra dirqamni salaataan jiru dirqamni soomanaa nama islaaman ta'in irra jiru gaafa gara islaaminaa dhufe immoo hanqinaaf rakkina eega islaaminaa irraa deebi'e isarraa arkame ka ibaadaa dhiisuudhaan arkame kana hunda sababaa gartee gama rabbii isaa deebi'uutiin sababaa islaamawuutiin irraa kufti jechuudha rahmata rabbii dhiphisuun gaarii miti rahmata rabbii xiqqeessuun gaarii miti rahmata rabbii xiqqeessanii namni tokko islaaminaa keessaa yoo bee islaaminaa akka waan gartee balaan biraa buutee ganaa deebi'ee toobachuu hin dandeenye akka waan ka toobaa namarraa qeebalu nu taate akka akkasiin laaluun hin barbaachisu toobaa tan rabbiin namarraa qeebala nama beeynuus haa ta'u kan beeynees haa ta'u gaafa bakka maletti agarru kara malee deemuusaa gaafa agarru hanga nuu dandeemetti diin keessatti deebisuudhaaf jibbaata godhuutu akkaan barbaachisaadha daawaatti godhanii toobachiisuutu akkaan barbaachisaadha yoo ka toobatu taate yoo inni toobachuu didee mootummaan islaamaa yoo jiraate tarkaanfii itti aantu isarra fudhatan jechuudha yoo ammoo ka toobatu taate guyyaa sadii keessatti murtaddii ta'uu isaarraa deebi'ee ka islaaminaa shaadaa qabatee haareetti imaana isaa haareomsee sharxii toobaa guutee sheenawee ganaa baditti hin deebi'u jee muratee waan itti jirurraa buqqee ka ibduuba kara islaaminaa deebi'u taate toobaan isaa qeebalamtuudha murtaddoonni nu tartiiba qaban akkaata qaban murtaddoota waa takka illee toobaan irraan qeebalamnee jira warra akka nabi muhammad arrabsu jechuudha salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namni nabi muhammad arrabsu yoo toobatellee ajjechaa jalaan bahuun ajjeefama nabi muhammad arrabsinaan jechuudha nama nabi muhammad arrabsuutu nama rabbi arrabsurraa wanjala keessatti irra hamaadha rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee haqa isaa keessatti isiniif hin dhiisa jee jira yoo rabbi arrabse islaaminaa keessaa bahuun isaa shakkii takkan qabu islaaminaa keessaa baa namichi ammoo sanumaahu yoo ka toobatu taate
سنما يو توبة تات رب سبحانه وتعالى توبة إساء الراك إبلا مالف جنان حقا سا غيس ربين سبحانه وتعالى ديسو في ملا حقا نبي محمد كيسة تمو وانت دي فما جاء متكلين انجر تسنيف إفيقون أكام برباچ ساد آيات ربي تنجما قدون قرآن ربي تنجما قدون جنة إبدا خجبسيسون آخران انجر تجني خجبسيسون وانتوتا إسلامنا خيسد دفن هدو تربين درك أما قده في وانقنا رفو تربين نويمة غيبي وانتوتا خنا هندا خيستي waan rabbiin subhaana wa ta'ala nutti hime agarree jira tan arkinee jira hunda kuma rabbiin nutti hime dhugoomsuun dirqama keenya ni kijibsiifna tanan islaaminaa keessaa nu baafti gaafas ammoo wantoonni kun kunis wamatti namni murtaddii ta'e islaaminaa keessaa bahudha islaaminaa keessatti feeguun akkaan barbaachisaa dandee abbaan ifin eegu caalmeetti rabbiin eegi jedhanii rabbi kadhachuun akkaan barbaachisaadha akka waan teenya ifii tolfannee tanamaa baddee abbaan san ifii balleesseettis wallaaluun gaarii miti sheeyxaanii nu jalatti hidhatee jira abbaa fedhe jallisuu dandeenya beekaa fedhe jallisuu dandeenya jabaa fedhe jallisuu dandeenya warra ibaadaa meeqa jallise warra ilmii qaban meeqa jallise nama hedduu jallisuu dandeenya sheeyxaanni nuti gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama tokko ka rabbiin akka malee godhe gaafa garru ka sheeyxaanni akka malee godhe gaafa garru rifachuufi qabna malee itti gammaduu hin qabnu hanga dandeeme tokkotti as deebisuudhaaf yaaluu qabna malee itti qoosuufi itti hanjamuu hin qabnu obboleessa keenya obboleettii teenya ta gara ibiddaa deemtu gaafa garre hanga dandeemetti ibiddarraa qabnee deebisuudha qabna waan ifiin jaalanne isaan hin jaalanne yoo nuu dandeemanii nuu qabaman qabannee tawbaa keessatti deeffachuudha qabna yoo didan ammoo wanni gootu hin jirtu ofirraatti dhiiftaa jechuudha alaa kulli haal wanni waliin jennu nama tokko rabbiin sii qajeelchuutu nama tokko sababaa keetiin rabbiin qajeelchuutu diimaa gaalaa sadaqachuurra siif caalaa janiin nabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi aliyyi ibn abi xaalibiin jechuu li'an yahdiya allahu bika rajulan waahidan khayrun laka min humuri na'am rabbiin sababaa keetiin nama tokko qajeelchuun gaala diimaa sadaqachuurra araba bira sadarkaa qabu san isiiturra sii caalaa janiin kanaaf yoo rabbiin nama tokko sababaa keenyaan qajeelchee ibiddarraa walaba baase hanga dandeemu takkatti ijibbaata goone gara toobaa deebisuu gara islaaminaa as deebisuu qabna malee dhiisuu hin qabnu miseensa shahaadaadhaan hanga dandeeme takkatti harkifnee jabeessinee shahaadaa jala walit dhorkuu qabna malee facaasaa bittinneessaa deemuu hin qabnu akka sikki nabii keenyarraa baranne akka sikka amantii teenyarraas baranne haala kanaan deemuu qabna nama hamtuu keessa bu'e nama boolla keessa bu'e tokko boolla keessatti hin tuman qabanii harkisanii boolla keessaa baasan malee boolla keessa yoo cafeete chiddu'a faayidaan qabdu wal tumuun hanga dandeeme takkatti wal utubuutu barbaachiftuudha wal dagalchuutu barbaachiftuudha sheekonni keenya kan dhiyeenya kan obboleessa keenya turee jiddutti obbolummaa teenya kaade harkisanii gara islaaminaa deebisanii akka inni obboleessa islaamaa nuu ta'u taasisan haa galatoomanii insha allahu ta'ala hanga dandeemetti wal haa qabannu waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu cafe hanga dandeeme takkatti haa wal qabannu hanga dandeeme takkatti haa wal jabeeyfannu hanga dandeeme takkatti haa wal gorfannu uluma wali buusuu wal abaaruu wal fageeysuu wal xureeysuu caalaa wal gorfannee wal sirreeffannee yoo wal qabanne irra bareedaadha rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala nabi muhammadii waan juun walaw kunta faddan ghaliiza alqalbi lanfaddu min hawlik yaa nabi muhammad ati nama jabaa qalbii jabaatu khawaa takka rahmatan qabne kana maarrifan khamrii jajjabeeyseetuma waan jajjabduun nama deemoo taate namni bittinnaay si jalaa dhuma jaan bittinnaay namni si jalaa facee dhuma nama irraas dabriifi gorfadhu suutarraa deem sirreeffadhu haala sanii wajjiin deemi jaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaaf hanga dandeemetti nama rahmata qabu ta'uudha qabna nama irra walii dabru ta'uudha qabna nama wal qabachuu danda'u ta'uudha qabna yeroo garii hammaannee sababa hammeenya keenyaatiin namni hammeenya biraa keessa gala arrabsinee namni kun arraba keenyarraa waan biraa keessa gala wal arrabsanii xiiqii keessa wal naquunis gaarii miti wal xiqqeessanii xiiqii keessa wal naquunis gaarii miti hanga dandeeme takkatti nama sababaa isaatiin namni jallatu ta'uu hin qabnu namni sababaa isaatiin islaaminaa keessaa bahu ta'uu hin qabnu barruu barreessinurraa gaafatamuu teenya dubbii dubbannurraa gaafatamuu teenya kan akkasi beekuun barbaachisaadha alaa kulli haal rahmani rabbii bal'aa ta'uu beekuudha qabna namni tokko rabbiin rahmata bal'aadha qaba arra islaaminaa keessaa bahee yoon boru deebi'ee naqee balajee islaaminaa keessaa kaba'u yoo taate tawbaan isaan jirtu beeku innama tawbatu lilladhiina yacmaluuna su'a bijahalatin thumma yatubuuna min qariib tawbaadha jechuun warra wallaalaan badii dalaganii eeganaa dafanii gaafa if baran tawbataniif warra osoo beekanii rabbiin namaaf dhiisa janii badii gurguddoo kanaa keessa galanii eeganaa deebi'an rabbiin dhiisuu fi dhabuutu sodaatama jechuudha kanaaf hanga dandeemu takkatti rahmani rabbii keenyaa bal'aadha tawbaa gama rabbii keenyaa haa deebinu wal darbinee wal hin fageessinu ifis darbinee if hin fageessinu haa iftiisinu haa waltiisinu haala walitti tollee rahmata walii goonee waqfid janaaha dhulli
maal jaa rabbiin guddaan subhaana wa ta'ala haala kee laaffisi goof laabaniif nama simadhu haammadhu malee hammaattee nama if jalaan haamin jaan nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam diin keenya hikmaan dhufe malee jirmaan hin dhufne hikmaan deemuu gaarii malee buuca fudhatteetuma kanaas mataa basheeysaa kanaas miila cabsaa kanaas fuula cabsaa yoo akkasit deemte namas jalaa faceedhuma ambiyoota rabbiin re'ee tiisiseeti kasi erge re'ee tiisuu keessa namni waa hedduu barata jan re'ee irraa if eeguu re'ee walirraa eeguu bineensa re'ee irraa eeguu namallee re'ee teetirraa eeguu re'ee teetillee waan namarraa eeguu kana barattaa jan yoo akkas hin taane yoo ififis miseensa kee kana basheeysaa kaan mataa irraa fuudhaa olte booda nama dhabde nama jeessa janii namni si jalaa faca'a nama kana gartee haalati toltee wajjin jiraachuu qabda nama gadhiisuullee hin qabdu akkasuma ififillee if gadhiiftee miidhaa ooluu hin qabdu namatti illee gadhiiftee namaan miidhuu hin qabdu namallee isaanii gadhiiftee isaanii miidhuu hin qabdu tartiiba eeggattee kana deemuu qabda isaanillee walii gadhiiftee walii miidhuu hin qabdu jechuudha kanaaf haala saniidhaan jiraannu inshaallah rabbiin toobaanii qeebalaa beeynee islaaminaa waan isii duraa namarraa kufiftii beeynee warra gartee dur kufrii keessa turanii har'a gara islaaminaa dhufaniis tahee warroota murtaddaawanii gara islaaminaa deebi'anis toobaa qulqulluu isaan toobannaan toobaan san waan isii dura ture irraa kufifti islaaminaa waan isii dura ture irraa kufifti kan akkasitti beekuu gaariidha akka waan rabbiin namaan araaramne rabbiin nama dhibba gateefuu numa araarame rabbiin guddaan subhaana wa ta'ala rahmanni isaa bal'aadha intala sagaggaalummaa dalagaa turte warra banii israa'el saree bishaan obaaftee jannata seente rahmanni rabbii keenya akkana bal'aadha gurbaan nama dhibba ajjeesee akkasuma wajjin du'ee jannata seene rahmanni rabbii kana bal'aadha lallaahu afrahu bitawbati ahadikum min ahadikum jannabiin sallallahu alaihi wasallam rabbiitu tawbaa tokkoo keeysanii gammada tokkoo keeysan koosoo karaa deemu raaree namni hin jirre keeysatti dadhabee gattaa'ee gaalasaa hasinqiin irra jirtu hoonni hundirra jirtu gallakkisee akkuma gachiisatti inni rafee gaalli meeshaa wajjin jalaa bade ol kee bishaan dhuguu hin qabu waan nyaatu hin qabu waan yaabbatu hin qabu rakkatee garaa muratee barbaadus waan harku jeeysumaa gachiise hoggaa ol godhatu gaalli dhufee gubbaa dhaabbate gammadeen lafaa ol kee allahumma anta abdii waan rabbuka jee yaa rabbeeti gabricha kee yaa rabbii keeti jee rabbiin lallaahu afrahu bitawbati ahadikum min haadha rabbiitu tawbaa tokkoo keeysaniitti gurbaa gammadee rabbiin ati gabricha kee yaa rabbii keeti jeen kanarra if wallaalee kana jee gurbaan gammadee gurbaa kanarra rabbiitu tawbaa tokkoo keeysanii gammadaa jee nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هندي خيسان كما ربي توبة ديباني ملكويتني يا ربين كما ربي خينا توبنو تينياهم بينو أكنما تينيا في تلفتة في تلشة ديمو قد تشون غاري متي تينياس قلبي نرك ربي جرتي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أكن ربي خينا قدنو جبادنا جرادنا